Hoş geldiniz size. 1993 yılında birge okugan, oylap kalsam жүрөк талтыган, балалыктуу тартуу күндөрүн эске түшүп биле отурам. Сабактардан качып жакпаган, кээ күндөрү сабак жаттаган, мектебимде өткөн күндөрдү жүрөгүмө бекем сактаган. 30 жыл өтүп арадан мына бүгүн кайра жолуктук. Allah'ıma çeksiz şükürler aytып, Peygamberimiz Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar aytып, sözümüzü başlayayım. Assalamu aleykum, kımbatlı klastaşlar. Bugünkü 30 yıllık marekemiz barımıza kutlu olsun. Hoş geldinizler. Allah'ın bizi şu günlere jetkirgeniga şükürler olsun. Allah'ım ömrünüzde bereke versin. Üy-bulanızda tınçlık, ıntımak, iman versin. Ar daim manayınızlar açık olsun. Densoğluğunuzlar çın olsun. Baktılıq olunuzlar. Hoş gelipsizler dağı dünyada. Ötüp ketken ağaylarımız var, ejekeylerimiz var, dostlarımız var. Nasırdin ola bir Kur'an okup koysanız, bir Kur'an okup ötkөн ketkenlerге dua kılıp anan keçebizdi başlayız Kuday buyursa. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin errahmanirrahim maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
آمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Sizlerdi kutlukta için birinci sözü dostumuz Tanagül menen Abdülaziz'i ortağa çağırıyoruz. Добрый вечер, дорогие дамы и господа! Выпускники 1992 года средней школы имени Ленина. Поздравляем с 30-летним юбилеем, дорогие наши одноклассники! Assalamu alaikum ayımlar canım mırzalar. 1992 жылы Туğunda ayında Lenin adında orta mektebin bitiricileri barımızda 30 yıllık jubileyimiz menен kutlayım. Hurmatlı menin klassdaşlarım. Мы за партой не сидели уже целых 30 лет. Да, немножко постарели, это факт, но не секрет. Быстро время пролетело. В памяти я все храню. Вам сегодня, дорогие, счастья пожелать хочу. Но сказать сейчас готовы много теплых, добрых слов. Будем же всегда здоровы. Вас всех с днем встречи выпускников. Сабақтардан қашып жатпаған, кей күндері сабақ жаттаған, мектебімде өткен күндерді жүрегімде бекем сақтаған. Классташтар, қайда жүрсек аман болалы, ішке ашсын тілек қойған жоғары. 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық деп келешекте жолығуға мақсат қойылды. Желаю целый век прожить, с большими суммами дружить, короче, чтобы процветали и про друзей не забывали. Барыңарға бекемден соғылып, ұзын өмір, ішіңерге игілік қаларбыз. Ушундай жақсы сөздерменен біздің бүгінгі жолугушуу кечебизди ачык деп жарыялайбыз. Зинелексине кеткенден сайын көзөтө калды. Kartı qozaldыңыздар, ha dostlar? Azir biz emir, mana Asilbek ağaga mikrofonu vereyim. Кичинекей bir викторинабыз бар edi. Kimsin esinde kalgan bolsa sabaqtarda. Tarih sabağından Kırgız tarihi, Oruz edebiyatından. Ne olsun gerek? Savak. Hayır, kичинекей bir. Emin Surocu, viktorina. Birinci sabağımız Kırgız tarihi. Emin Manas kayakta törülgün. Ova, doğru. İkinci sorumuz Qanigey qanchalik ayalı bo'lgan? Yok, ikinci. İnternette görünen üçüncü olan. Daha bir friz. Ola biz ayıptık.
yaşım, eme bardığını aytkan mına, savak bolup, dayandanıp gelmedim. Mana. Yusuf sen gördün mü? Üçüncü sorumuz. Kanike'nin çınarı kim oldu? Bak. Çok. Kanike'nin özün birinci, özünün altı kim bu? Koyan Yusuf Cönel oldu. Çok. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'imizin ayalı olan. Kana. Sa. Çok. Üçüncü parmasına kaç? Sani. Salima. Salma. Ya başkası var. Cüzü aytendi. Kızlarla o küperesin de. Sanira. Kim? Sanira. Sanira Bike babam. Asıl bir de priz var sana. İkinci sorumuz. Junior Tarık. Birinci Dünya Savaşı kaçan başladı? 14. 39. 14. yıl. Kaysın neçinci yılın? Babası. Birinin. Birinin tavuk önce. Ayağını çek. 1800. Ayağını. Lütfen. Lütfen kaçar. 17. yıl bitkin. Şu gibi su yok. Зачисленная. Зачисленная. Алло. İkinci sorumuz. İkinci Dünya kaçan başladı, kaçan bitti? 41 başkanım Hüseyin Bey'e Baştan 45. yıl. Üçüncü sorumuz. Ulu Vatan ve Kemiklik Savaşı kaçan başladı? Kaçan bitti? 45. Yıl baştan 1945 yıl. 10. bayrak. Üçüncü sorumuz Rus dili. Стихотворение Пушкина «Русский». Мен нашего приз verdim kelota değil. Нашего приz verdim kelota. Стихотворение Пушкина «Узник». Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавое пишет клет под окном. Клет и бросает и смотрит в окно, как будто со мною задумал в одно. Зовет мне взглядом и криком своей: «Мы гоним, давай глядим, мы волны птицы, пора, брать, пора. Туда, где белеют морские края».
Dağındır oңой эле суроо берейик, а онда? Abdullah Aysel, ben de Жок, энди муну мен неме Насырга бүгүн Насырга берип бергим келет, ооба, именно узник. Немечи? Я вас любил, любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем. Я вас любил, любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безвольно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог, любимый, быть другим. Эми биге чакырабыз, достор.
yarası. Assalamualaikum. Урматтуу, кымбаттуу классташтарым. 10 жыл бирге окуган классташтар. Силерди бүгүн 30 жылдык юбилейиңер менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңарга чын ден соолук, узак өмүр, иштериңерге ийгилик, бала чаңарга үй бүлөңөргө тынчтык каалайм. Дайым жакшы маанайда жүргүлө, ортобуздан сый кетпесин. Дагы бир жолу юбилейиңер менен. Энди Канышай досубуз куттуктап, ырдап бермекчи. Biz ушундай чоң мектепте окуп, күчтүү мугалимдер тарбиясын алып, бир абада, бир жерде суусун ичип, бир ойлоп чоңойдук. Biz ушундай өзүбүздү бир тууган классташтар эмес, бир туугандарыбыз деп сезели. Бул да бизге Кудайдын берген чоң бир берешендиги деп кабылдайбыз. Урматтуу классташтар, достор. Бардыңарды 30 жылдык юбилейиңер менен Колумду, Бишкек, Москва бардыңарды куттуктап кетем. Аллахым бизди ушундай 30 жылдык кечени себепкер кылып Москвада жолуктуруп жатканыңа Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Ар бириңдин үйүңө кут береке кут консун. Куттуу үйдүн төрүндө бай биче жүк болсун. Уул кыздын урматын, көргүлөчү досторум, жаштыкта берген жазыгыңарды Кудайым карыганда берсин, озурун.
Kutup gelip kaldı. Hoş gelipsizler konuklar, kızlarım. Саламатсыздарбы? Ушул кеченин кадырлуу коноктору. Анан бүгүнкү кеченин кадырлуу коноктору бул апам, Жана Тайшнелер. Сиздерди бүгүнкү 30 жылдык юбилейиңиздер менен куттуктайбыз. Сиздерге кааларыбыз чын денсаулык, узун өмүр, жана балдарыңыздардын жана бардык жакшылыктарын көрүп жүрө бериңиздер. Дайыма ушундай күндөр насип эте берсин. Эмне дейм, бизди ушул даражага жеткирип, баарыңыздар бай бече болуп отурасыздар. 30 жылдык насип этип турат сиздерге бүгүн. Биз апамды куттуктап келип отурабыз. Апама белегибиз бул гүл, ишине сиздерге бул чириндик болсун деп торт жасатып келдик. 30 жылдык юбилейиңиздер деп жаздырып, кабыл-алыңыздар, даам тартып, баарыңыздар даам тартыңыздар ушул чириндикке. Куттуктайбыз дагы бир жолу. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырлуу коноктор. Сиздердин бүгүнкү кечедеги 30 жылдык юбилейиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошондой эле менин эң жакын эжем, Батым эжемди өздүк чыныгы 30 жылдык майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана ошондой эле мен айылдагы сиздердин Зора классташыңыздардын кызы болумун. Бардыңыздарды 30 жылдык юбилейиңиздер менен апамдын атынан дагы куттуктаймын. Жана ошондой эле мен кайненемдин аты Сапаргүл, сиздер менен чогуу бүткөн классташыңыздар, анын атынан дагы чын жүрөктөн куттуктаймын. Бар болуңуздар, ар дайым биздин бактыбызга аман болуңуздар. Күлүп жайнап жүрө бериңиздер. Майрамыңыздар менен. Endi bu kelindi ben kaynesine aytamayım. Kaynesinin adını ayttı. Kim yaxşı biylегенге? Жоқ. Kim yaxşı biylегенге? Давайте. Каражорго биринчи. Токтогула. Каражорго музыка болот. Бийлейсиңер. Музыка өчкөндөн кийин ошол бойдон бийлей бересиңер. Токтобой. Без музыка. Без музыка. Таза иштин. Эме харлеп кой. Ben orduma ama... Жоқ, койчу. Кел, болду, башла. Adilbek menen Алтынай жакшы кеп турат. Насирдин менен Батмахан жакшы кеп турат. Туру, мен туура айтып атамбы? Болду. Экинчи музыка. Экинчи кайсырга? Кана орус бийини кана ким бийлейт экен? Ооба. Кеттик. Давай, токтой. Майли, болду.
şeref arsız arsız olmadı. Özgürlüğü gördüm babamızdan yine gideriz oldu. Yeni adet diyor hiç eski boya bak dostlar mahvoldu. Sevgilinde gören yalan birinin çıkaran kadının kuşkun yalan yakalasam. Sevgilinde gören yalan birinin çıkaran kadının kuşkun yalan yakalasam. Ocağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum. Ocağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum. Eleman de. Evet bana koydun ara. Ne turlar bir. Emine. Nasıl benim bakma degende. Altınay menen Adilbek degende. Altınay menen Timavay degende. Ravşan menen Savra degende. Böyle işte bir gün boyda
Бізді сыйлап келсе, сіздер де Құдай сыйласын. Рахмат қыздар. Өміріңіз ұзын болсын, şu kız yaşlı балалар барлығы бақытты болсын. Амин. Қош келдіңіз.
да сунуш. Секирген ой беребиздерчи. Ар бирибиз ар күн өзүбүз жөнүндө бири-бирине сүйлөп өтүп кетсек кандай болот дейт. Мисалы үчүн мен билбейм, ким кандай, канча баласы бар, кандай, эчтеке не берет. Сен өзүңөр ар депутатта айтып кетсе кандай дейсиздер? Сунуш. Onu айтсаңыздар кыя? Bizimle görüşmezsin be oğlum. Не прыгай. Mikrofonu ver. İçine erkek olan. Bu ya erkek gelinim. Bu ya erkek kızım. Bu ya erkek şunda krasavçık kıyıyor oğlum. Kim yaşında kıyıyor oğlum? Kıyalan paylanmaz. Lekin krasavça kaynananga baton Assalamu alaikum barыңыздарга. 30 жылдык юбилейиңиздер менен куттуктайбыз. Ошо куттуктап. Рахмат, Алла разы болсун. Assalamu alaikum. Барыңыздардың ушул кийинки 30 жылдык юбилейиңиздер менен куттуктайбыз. Барыңыздар бактылуу болуңуздар. Allah razı olsun. Mama tamam. Barısı o. Apamdan kapatın. Апаң, сама сүйлөйбүз. С 30-летием вас. Хотелось бы пожелать счастья, здоровья, успехов и хорошей жизни. Витас, класстасың ғой? Olacak. Atavar dal qol. Албаруучу Асылбек менен Жанатай. Асылбек менен Жанатай Бекке. Assalamu alaikum. Hoş gelipsizler. Mana bugün bizge konoktorumuz kelip kaldıdır. Şu konoktorumuzga sözlü versek. Kıvançbek ağay, urmatlı Kıvançbek ağayımızga sözlü versek. Assalamu alaikum. Urmatlı Kırgızistan'ın Leylek rayonunun Kulumda ayının Velilerin altındaki orta mektebi'nin 30 yıl burada bitiruvchileri.
1975-жылы туылған Құлынды айылының тұрғындары, қыздары жана балдары. Аллахым әр біріңердің өміріңерге бәрәке берсін. Мына бүгін сіздердің майрамы бар екен, емәлі ұлуға өрбет күшіге изат дейді. Біздің қатарымызда шу Москва жергесінде іштеп жатқанымызда Қырғыз Республикасының Москвадағы Россия Федерациясының ұйғарымды елшілігінің өкілі өзіміздің айылдашымыз Маматов Акимбекке birinci sözü vererek. Ana кейін қалған сіздер да? Ассалаумағалейкум, урматтуу Құлындылық авалар, ежелер, чын жүректен сіздерді бүгінгі майрамыңыздар менен құттықтайбыз. Барыңыздар мына бүгін жарқырап, жаш болып, ошол мектепти бүтүп аткан күндөрдү эстеп жакшы маанайда отурасыздар. Биз бай ата-энебиздин 30 жылдыгы болгондо мен кичине бала элем, үйгө келип, Айшенелерибиз келсе, кыздар жүргүлө деп бири-бирин жетелесе, мына кулагыма жатып калат эле, ката катындар кыздар дейт. Азыр мына биздер сиздерди кууп жетип калдык. Чындыгында жашсыздар, 30 жаш бул бүтүрүүчүлүк, бул жаш эле, жаштык эле экен да. Ошон үчүн ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө ынтымак, ийгилик, ишиңиздерге, үй бүлө менен, бала чака менен көбөйүшүп, неберелердин, чеберлердин сыйырматын көрүп, бактылуу үйлөрдөн болуңуздар. Мына алыста жүргөнгө карабай, сиздер ушунчалык көп экенсиздер, мына көрүп сүйүнүп атабыз чындыгында. Барлык жакшылыктарды каалайбыз. Рахмат сиздерге. Allah razı olsun. Bana özünüzler uqtыңыздар, елшіліктен келген ата өкіл сіздерді урматтап, bir ғана сіздерге келіп отыр. Барлық іштен жиыстырып қойып, сіздердің үмітіңіздерді, абыройыңыздарды Алатауының чоқысыға шығарып, елшіліктен анша-мұнша адам келмейді. Ушул әсілі бұна, мен өзім ана еме, әлі қарысы бар дегенде, ушул Россия Федерациясында Москва шаарында неофициальный ушул Құлынды айылының башчысы болып жүрөбүз. Ошого Аллах Таала насип кылыптыр. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мына ушул балдар бардыгы айыл биздин Құлынды жамаатынын башчылары, ар бир жамааттын башчылары силерге өтө жакшы ару tilek oylarını, halollarını sizlere ıygarıp yetkilip koygular da etti. Жалпы Құлынды жамаатының атынан sizlerin bardığınların bugünkü юбилейine kutlu olsun. Var olumuzlar, bay olumuzlar daima dövlettü, barktı, uşul bizden kadırman sulu kızlardan, anan sulu jigitlerden bolup жүреріңіздер. Her bir aytılgan sözde, her bir күчтүү erkektin arkasında bir күчтүү ayal turat degende şu 75'tin balları kançalık күчтүү ынтымак туу чокуру көрсөтсө, ошонун аркасында күчтүү, ошолорду күчтүү кылып турган ошо сиздер турат. Мына биздин 75-жылғы туулган Құлындынын кыздары. Мен ушул моменттен пайдаланып, мына өзүмдүн атымдан бүт жорабашчылардын атынан сиздердин баарыңыздарды куттуктаймын. Эми алеңи жакшы адамдын эки мейманы бир келет дегендей, ушу сиздер бар экенсиздер, сиздердин күчүңүздөр менен сиздердин араңыздарда өзүмдүн бир жакшы экерген. Айтаттыр. Не деп койдулар? Кериштем дегендер бар го. Mana şu atayı momentten faydalanıp birinci aval sizlerge her bir kızga arnalgan bizim jorobaşçılardan jaman körбөйсүздөр. Mana Seydali Құлындынын 84'te mana şu Bakit Ormonov, Seydali Komurbayev mana şu güldörde sizlerge bir tavsiye koyak mana şu Құлындын nemesi ha. Bizden geliriz. Ayaş buna siz almanızı sizden başlayın. Cennetay. Var da falan çok oluyor. Akıllı bize.
Barın gülüңüzler kutlu olsun. Güller sizge jaraşsın. Güllerin ömrü kıska, sizlerin ömrünüzler uzun olsun. Daima şu güller kanday soğulursa sizler soğulmazlar, sizler gülley olası öğrenirler. Hani yemi uşul mezgilden faydalanıp, uşunday mezgilde menin buna ömürlük canımdın bir tuğan singdileri, atayı kutuqtuğu üçün keliptir. Sözlü uşlardan beri uşu momentde kaldanıp kalayağa. Bakın, aksakalı kel, neme, jargınay. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушул 30 жылдык юбилейдин күнөөкөрлөрү сиздердин жалпыңыздардын майрамыңыздар куттуу болсун. Ошондой эле куттуктап кетмекчибиз. Ден соолук каалайбыз сиздерге. Узун өмүр, чын ден соолук, акчадай жаштык, айрандай актык. Дайыма үй бүлөңүздөр менен тынчылык, аманчылыкта болуңуздар. Дайыма шу Аллахымдын эң жакшы көргөн күндөрүнүн ээси болуп жүрө бериш ар бириңиздерге насип этсин дилайм. Балдарыңыздар менен, үй бүлөңүздөр менен бактылуулук, тынчылык, аманчылык каалайбыз. Байрамыңыздар көңүлдүү өтсүн. Yemede şaşmaydı, yemiş şaşmaydı. Sizin belediyenin gülüm vardı, 13'te gülüm var. Азыр биз бул жерде кичине өзүбүздүн алып келген билектерибизди дагы берип коелу жакындарыбызга. Анан Vardı, belgiler var. Ama birinci sizler belgiler. Çok sağ olun. Allah razı olsun bu benim bazılarımda. Ben bu bazılarım yani sınıftan bir kol çağlar uçlarda. Allah'a bereket versin. Yemi oşonda öyle uşul momentten faydalanıp aytat ko jıldıdı jalıp eritken jırgalın birge bölüşkön. Jorulup tağdыр koşulgan jubayı menin periştemdi. Uşul momentten faydalanıp men özümdün mana çoğun kızım uşul yerge keliptir atayı bizim Semiyan atынан жалпы 75'lerge kişine özün tilek kalağını aytıp anan belekler taşım koyayım. Ha? Ha, toplumdan bir adam. Mağdur. Ne kılar şimdi? Taşır koyayım. Bizim Semiyan atından sizlerge yeme bilesler. Bardığıyla ayıl yerde Kırgız Kağlas bilen degende bardығы bir-birini үйgө çakırıp mimar kılatlayan bu Moskva yerde bir-birini çakılar demek. Uşul yerden faydalanıp biz özümüzün prezentasyonu sizlere tavsiye koyalım. Makul mu? Uşul 75'ten üniversiteye bizim Semiyadan bir koza gidelim. Andayla biz bunlardan vaktap silöğü öyle bul bilesinger bazı yerde şariatta da aytıyorlar balların başı abroyu bir baş uluğu öyle de sizler varsınlar sizler var için şu kızlar var sizlere dayanıyor biz kayıtlı yerde kanday cübüyüp biz kulumunun kızlarına daim aytıp жүрөм dağda aytam bana uğuğuna buna sizler vardım ata yenersin Çıgılaş kaçın Aksakallar biz oğuz gibi de karar bu yeniçlikten kenksiz başlamıyor. Bismillahirrahmanirrahim.
Korkma jey beringizler, u korkoşun koşulgan emes. Probasını alıp bana biraz var. Ayaş, kim? Asilbek, şu ballarga, şu Ayaşka nemegi biteden az bolsa dağın. Biz sizleri yorumlamıyoruz. Kişiler sizlerin emeğinizden kıynap koyup mandayda biz kulumdu bötön yerde bötönlerde жүргөндө sizler bardığınızdan mında çıkkanda bir-biringizlerge bizim balalar bizim kızlar dep söylөгөндө бул жаңа аким айткандай бардığыңар bir-бириңмен тең туштуң шундай бириңди бириң көрсөң шундай эң бул дүйнөдө достордун досу бул классташтар дегенде силер классташтыңар. Эми ошондой эле убакта силер биздин ата энелер болосуңар. Силер азыр алдыңар уул үйлөп кыз чыгарып келин алып бардыңар алдыңар байбиче болуп калгандар карам бар. Анан артыңар ошого жетип баратасыңар. Силерге эң негизинен сурай турган нерсе эмне? Биздин ушул бөтөн жерде бөтөн элде жүргөн кезде биздин эң негизги максатыбыз кулундун ынтымагыны түптөш, тургузуш, кулундун атыга доо кетирбеш. Daima sizlerden suranıp кетем, өзүңүздөрдүн жаш балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды жакшылыкка чакырып, daima ынтымакта болгонду контролдук алып бериңиздер. Себеби муну айтпайт эле, мындай мезгилде пайдаланып айтпасам болбойт. Себеби азыр биздин жаштар бири-бирин тааныбайт, бири-бири менен угушташып, квартира издеп төпөстөшүп жүрөт. Башынан өткөндүгү үчүн ошолорду токтоткондугум үчүн мына тазагул отырат, ар кимиси ата-энеси телефон çalıp мындай отат, мен балам уруп бир ишке чыга албай калды, башка болду деп. Ошолордун бардыгын биз тынчтып отабыз. Бирок сиздерден өтө көп нерсе пайдаланышыбыз керек. Сиздер бизге жардам бериңиздер, биз сиздерге жардам берейик. Дагы бир жолу майрамыңыздар куттуу болсун. Дайыма бар болуңуздар, бай болуңуздар. Дайыма ынтымакта кулундуу аксакалдарынын урматыны жогору зоолотуп жүргөнүңүздөргө Аллах Таала ар бириңиздерге күч кубат берген болсун. Майрамыңыздар менен. Bizge kim beret attın al gündür bir belek kıyalı çok